Sisirhatsha imizimkhulu ezorhatsha e-SABC Auckland Park eJohannesburg nanzi esithutshileko. Either you were not truthful then or you are not truthful now. But it can be that you misunderstood the question because the question was very clear. And you have to stop playing games because we are not in the business of playing games. Ikomishini kaMadlanga itshele isekela elijanyiswe kulesikhulu se-EMPD uMkhwanazi bona ayidlali naye ngemva kokuthi aphike bona uyamazi uFakazi K. If the government is going to be spending 600 million rand, then they must work for it. Yeah. They must show us that they can be able to protect the country. Inhlangano ezisebenzisana neMarch and March zithi aziphehli induhu zifuna kube nokuthula. We know everything about the game tomorrow, except the result. I'm rooting for South Korea, but I'm also wishing good luck to South Africa. Ibafana Bafana inethuba lokudlulela esigabeni sokukhiphana nange ingathumba umdlalo wakusasa webhigiri yephasi. Kwaba kuhle ukuhlanganiswa zindaba godi kwe-SABC 1 ngesindebele lotshani emakhaya. Isekela lomphathi wephiko lamapholisa kaMasipalata wekuruleni EMPD elijanyiswe kwemsebenzini uJulius Mkhwanazi utshele ukuthi alise ukudlala phambi kwekomishini kaMadlanga lokhana akaphika ukuthi uyazana noFakazi K. uFakazi K uyathindeka endabeni yobulelesi obuhleliweko bekwetshiwa kwamatshana aligugu abiza i14.9 million rands etshelwa umnikazi eKhilani eJohannesburg ngomhlolanja ka2023. uJulius Mkhwanazi uchugulule indaba wathi batsho uFakazi K wahlela lokho ngaphandle kwelwazi lakhe. Ubufakazi buka Julius Mkhwanazi baphambilini bokuthi batsho akamazi uFakazi K bubuye bamrareja godu namhlanje phambi kwekomishini kaMadlanga lapha avume khona bona uyamazi. You were deliberate because you knew that Stolz and Mackenzie and the other people said in their statements they got information about the stones from witness K. And it was in that context that you were then asked, do you know this person? And your answer was, no, I don't know this person. And I'm going to put to you, Commissioner Mkhwanazi, that either you were not truthful then or you are not truthful now. But it can be that you misunderstood the question because the question was very clear. And you have to stop playing games because we are not in the business of playing games. uFakazi K usolwa ngokuhlela ubelelesi obenziwa nguJango Simon ekuthiwa batsho wababhadela i110,000 abayihlukaniselana phakathi namanye amapholisa wendlela amahlanu. Nayana kunjalo uMkhwanazi uyakuphika lokhu. I deny this. So what you deny meeting her on the 12th of February as she describes? Denied meeting at the car wash. I don't know which car wash. Denied anything that has to do with money. Ukungezelela lapho uMkhwanazi ubuye wachugulula indaba wathi batsho ipilo kaFakazi K beyisekuruleni begodu ubeditsha namapholisa we-EMPD kandi wahlela konke nobelele sobo ngaphandle kwelazi lakhe. Out of what I read from Kesha, what I read, let me say what I read from people that were there. Let me not mention names. It has been mentioned that she was part, but even though she was not physically there, that means she secretly planned this thing. She was part of this thing. Ikomishini kuzokufanele iqalisise amahlangothi amabili aphikisana ngola ngemva kwalokho ibone ukuthi ithatha liphi ihlangothi ngombana angeze abaleqiniso bomabili. What happens amongst them? Kunefonisela yokuthi umsolo ekuzwakala bona ngungqondo ezenzweni ezokulelesa uVusimuzi Khet Matlala angahle avume umlando bese uphenduka ufakazi wombuso ecaleni aqaleni nalo lekontraka ye228 million yemapholiseni. Ikhotha kaMagistrata wePitori ihlukanise icala lakhe newabanye abali-16 ekubalwa kibo nengikhulu zemapholiseni.
ngendlela kubonakala ngakhona ukuhlukaniswa kwecala likaMatlala newabanye ekontrageni ye-222 million wamaranda yemapholiseni kuphendla indlela yokuthi kube nekhonakalo yesivumelwano sokuvuma icala nesigwebo sakhona ekubonakala kusivumelwano uMatlala asifinyelele nombuso. Mr. Matlala, just to summarize then, that matter where you appeared with all the other accused, where you were 17 in total, you and accused number 8 and 9 is separated from that charge sheet, and you, the three of you, will now proceed on a separate case. Ukugcina kokuthwiliswa kwecala wakwenzela bona kube nemkhulumiswano phakathi kwamahlangothi amabili la. Kodwa nakubonakala kunesivumelwano iNPA engasivumela esingakhambisani nokuthi uMatlala abotshwe. Kodwa iNPA akhange ifune ukuqinisekisa noma kunendaba enjalo. All I can say is when we came here this morning, we are ready to proceed. It means we were in agreement with what we wanted to proceed with. But you must remember, this has to be looked at by a magistrate, and the magistrate has to agree, apply their mind and agree to whatever we agree on. Therefore, at the moment, we can't get into all of those details, except to say, let us do this tomorrow at the SCCU, and then that's where you will get all the details. Nangenzeka isivumelwano lesi siphasiswe yikhotho yezamacala akhinyabeza umnotho ePitori kuzokuthi ukuthi uMatlala angakhupha ingonyuluka kile ndaba yethenda emapholiseni egcine yenza bona kujanyiswe nesikhulu samapholisa uGeneral Fani Masemula. uMatlala uye ekhotho kusasa. Ubukele indaba ze-SABC na usanda kufika siyakwamkela nawe kanti indaba ezi uyazithola ku SABC Plus, YouTube na ku TikTok na ku Facebook. Asirage naso. Ikomishini yamakhetho ithi ukuphuma ngobuningi kwamaSouth Africa ukuzozihlolisela ukuvota kutshengisa ikuthalo yokuthi amaSouth Africa akulungele ukuyokuvota. IIC ithi babantu beSouth Africa pha bayi 2.9 million esele bazihlolisela ukuvota ngempela veke esibuya kiyo le. Nekusibalo esikhuphuke nge-1.7 million emzombeni wokthoma ukuzihlolisela amakhetho azako. Asamukele umjameli ikomishini yekhetho uThando Xolo Chembeni. Baba Chembeni siyakwamukela endabeni zesindebele SABC1 esibalweni samavoti esele bazihlolisela ukuvota naneliseke kangangani ni IEC. Silochitse Mhathi singu IEC sithokoze khulu ngomphumulo esibe nawo ngempela veki lapho sibona abantu abasha abaqala ukuregister nokuyihlolisela for ukuvota sithola inombolo ezifika ku 40,000. Ekusithokozisayo ke ukuthi kulo 40,722 u80% wakhona ulutsha oluqala ukuregister ngenombolo ethi 32,451. So kusithokozisa kakhulu lokho sibonele nabo besimame be youth baphumele ngo56%, abesilisa bona baphuma ngo44%. So sithokoze kakhulu Mhathi ngemphumela yethu. Giziphi mhlawumnye intshijilo eniqalene nazo lokhakini njenge-IEC nanhlolisa abavoti? Inkinga esibenazo ukuqala ngokwesimo sezulu sibe singesesihle kahle kakhulu kubanda impela kwenza ukuthi siqale ngonyalo nwabu ngomgcibelo kodwa ngokuhamba kosuku izinto zaguquka zashintsha zaguquka kakhulu ngesonto kwaza abantu abaningi sibe nenkinga lapha nalapha lapho abasebenzi bethu bahlangabezane nengozi yemoto bese yovula istage elikwa municipality kwesinye stage lapho abahlali bendawo kade bekhathazeke ngekunikeleza ngokuhlinzekela kwezinsiza bathini batoyitoya bavala igede lesiteshi la fanele sisebenze khona kodwa kwakhulunyiswana sagcina sisebenzile. So yilezo ezimbalwa ezikhona inkinga esihlangabezana nazo. Ezakhamuzini ezingakazihlolisi ngekuphi mhlawumnye engakutsho kubakhumbuza nofana kubakhuthaza ukuthi kuqhakatheka kangangani ukuvota?
siba ukukhuthaza abahlali abangabhalisanga noma abangayihloliselanga ukuvota ngempela sonto esisuka kuyo ukuthi sisavulile ukuthi bangeza phambili bazoyihlolisela emahhovisini wethu abomasipala kubo bonke aboyi-17 abasempumalanga noma ke basebenzise lohlelo lwethu ele-online registration lapho sikhuthaza khona ukuthi abantu balisebenzise and okuhle kakhulu mhathi ukuthi lelo hlelo le-online registration kusuka izolo selihamba mahhala umuntu akusanadingo sokuthi athenge idatha ukuze khona ukuyihlolisela idatha isadingeki sibiza ngokuthi zero rated suka manje lizoqhubeka until kuze kumemezelwe noma kusayine isuku lokuvota limemezelwa uminister weCOGTA ngiyacabanga ngale kumhla ka-1-2 August lapho siqede ukwenza i-working registration yesibili so abacikelele ukuthi basondela kusasenesikhathi. Babuthembeni siyakuthokoza ukuba nawe namhlanje endabeni zethu zesiNdebele. Sithokoze mhathi. Endabeni zethu zanamhlanje zelutsha umbiki indaba we-SABC uNontokozo Sikhosana usestudio 10 nabantu abatsha abaziphilisa ngenkundla zokuthintana. NguGoodwill Mthweni owaziwa enkundleni zokuthintana ngomalume kaMshana noPretty Nduli owaziwa ngelika gogo kaLisbeth noNontokozo. Nontokozo siyakwamukela. Alomsibatsho msi bayaphila ngenkundla zokuthintana abantu abatsha. Zithini inthekele zakho ngapho? Siphethe leyo Cedric lapha estudio 10 sithe asibabiza abantu abatsha bazosicocela ukuthi bazisebenzisa kanjani inkundla zokuthintana ukuziphilisa siqede indaba kabatsho. Mthweni nawe Nanduli siyanamukela indaba zesiNdebele lapha ku SABC 1. Nanduli nabe sicoca phambilini ukhulumisa ukuthi ibhudango lakho bekukuba mlingisi. Ake usicocele kafeaturesana nje ukuthi ukusebenzisa kanjani lokho ukuthi uziphilise ngenkundla zokuthintana. Tata bongithena ngikhulako ngabona bona nginebhudango lokuba mlingisi bekodwa nginekhono ngethude limbike amathuba ukubana siphumelele njengabalingisi abakhuluma isiNdebele bekatanga simanengi ngabona bona kunenkundla zokuthindana ngingazithengisa lapho ke kunokuthi mina ngilandelele bona baza kufumana mina ingakho namhlanje sengazi wabona ngiyalingisa ngazakhela nebrand kwathi ngisesekelele ikhambo lokuzithengisa kwafika indaba ye-content monetization kwathosa ukuthi ke kholoka vele ngimuntu consistent ngiphusha ikhono lami ngaphana ngiyazikhangisa ikhono lami lokulingisa bengiyahola ke ngapha ngiregister under i-content monetization then wathosa ukuthi into engenzako ukuzikhangisa le iyangibhadela on the other hand. Mhlanje pheze eSouth Africa yonke waziwa ngomalume kaMchana ngayo indaba le. Uthe batsho wathoma sakudlala uchuda ama video inqetshana zemidlalo zifaka enkundleni zokuthindana. Namhlanje sekuyinto oziphilisa ngayo. Akho usicocele ngekhambo lakho bekufike lapha ukhona namhlanje. Ikhambo lami lathoma 2018 tot namhlanje 2018 ngathoma ngokwenza ama skits ngawenza nomngana nami uTall Guy until 2020 kwaba yi-lockdown ke lapho sathoma sajama ke nasele sibuya ama skits bewangasekho into irrelevant yona ikhona mara ayisafani nale engiyenza nje ama vlog cause ama vlog iyo into esematheni so okwanje ngenza ama vlog ngiwo angikhambise bengafika la ngikhona namhlanje. Ukugadangisa ama video qobe lilanga kuyinto efunekako lokho na uziphilisa ngenkundla zokuthindana. Ngiziphi intshijilo mhlambe enihlangabezana nazo bekodwa ngikupheni kwenza ukuqinisekisa ukuthi nihlala nindaba ekhulunywa ke emakhaya ukuqinisekisa ukuthi vele uziphilisa ngakho ngazo inkundla zokuthindana. Intshijilo evane ngihlangabezane nazo mina ukubana ngamanye amalanga ufumana bona angizizwa kuhle bona ngaba ngaphambi kwecamera ngigadangise kodwa ke nangikhumbula ibanga lokubana ngathomelani nokubana ngimlingisi begodwa isamsebenzi i-content creation ngiyakhuthazeka bona ngifode ngizigatelele khona kuyaba namalanga la ungahaleli khona ukuba phambi kwecamera bekodwa ke kufuze ngasoke isikhathi into egadangisako ikhisebe uyicabangile wayiqalisisa ngoba uzokuthi uyayiposta uthothi ukuthi ugadanga abanye abobhonzi so selapho sekose uhlale nje ukhumbula bona usemsebenzini. Mina intshijilo ezidise fane ngihlangabezana nazo esikhathini esiningi navane ngibereka nama-brand nawubereka nama-brand akufani na uzenzela i-content mina ngazenzela i-content nanoma ijekile anginakinga nayo abantu angekhe babe nenkinga so nawubereka nama-brand esikhathini esiningi uzithola wenze i-video yi-1 kayi-10 ngoba wenza i-mistake lana zange ubone yabona so ngizintshijilo engicalana nazo kwanje. Ningabakhuthaza nithini abantu abatsha abaphelelwe lithemba lokuthola umsebenzi nalabo bathi bona bafuna ukuziphilisa ngazo inkundla zokuthindana?
Mina into engayitsho abantwini abatsha ukuthi if ufuna ukungena entweni yokwenza i-content ungafuni ukuzenza umuntu lo oyi-role model yakho, yenza into ephuma kuwe ehliziyweni. Nanoma ungazama ukuthi ufuna ukufana naye mara ungayenzi into efana naye exactly ngoba lapho uzokuthi nawuthoma uphost abantu bakungenelele kuma comment ugcine sowuphela ithemba. Bona abantu abafuna ukwenza i-content njenga nje abathome ngalokho abanakho because abanye umuntu uzokutshela ukuthi hayi mina ngichoda ngefoni esoyo ukuthi ngichude ekubeni mina ngathoma ngefoni engachudi ngemuva bengichuda ngefront camera berekisa yona kuphela so ngathoma ngalokho enginakho. So nalabo abafuna ukungenelela into efana nalo thoma ngalokho onakho ipopotwana lakho elonalo berekisa lona uzoba sharp. Tatabo mina ngingakhuthaza abantu abatsha bona bangalahli ithawula. Umsebenzi uyafana singakhethi nokukhetha ngoba ekugcineni kwelanga sifuna ukubeka uproject etafuleni. Umsebenzi omunye nomunye umsebenzi nokuthi bazivumele ukuthi bathome kancane bathome somewhere. Bangase bathi umsebenzi nje mina ngeze ngawenza fana nawo lo content creation umuntu athi mina le ngeze ngayikhona. Into nenye nangabe umunye umuntu uyamsebenzela kuthi ukuthi nawe ingakusebenzela. Bangalahli ithawula baloko bazama njalo. Uzimna kavumile ke into zizokulunga. Mthweni nawe Nanduli siyathokoza ukuthi nithatha isikhathi senu nisivakatshele lapha eStudio 10. Cedric asibuyele kuwe studio. Sithokoze nontokozo ekhasini lethu leFacebook sibuze ngokusetshenziswa kwenkundla zokuthindana ukwenza imali. Nakumbono wakho uyalandela mbukeli. Lena inkundla zokuxhumana sekuyona indlela yokuthola imali imisebenzi ayibona sidalo. Into right leyo kunokuthi umuntu ahambe yoganga aboshwe ngcono vele zama impilo kuphi khona la kuma social media la. Kuhle abantu xa bezenzela imali ngokwabo bangenzi icrime bakhuthuze abantu. Kwakumele nawe umuntu uzame ngato tonke indlela ukuthi udiphilisa kanjani ukhiphe nelikhono lakho etindzaweni letahlukahlukene. Kuhle abantu bazenzela imali kodwa ngendlela abantu abenza ngayo manje akuthandi abantu babo ukuthi content bayenza ngayiphi indlela. Umbono ngembukeli SABC ayizukuthweswa umlando ukuziphendulela ngombono wombukeli. Kezemidlalo iBafana inethuba lokudlulela esigabeni sokukhiphana nange ingathumba umdlalo wakusasa webigiri yephasi njengoba niyokuqalana neSouth Korea ngehour lesithandathu ngamathathakusa eMexico. Isikhama sika Hugo Bruce sisemsileni ngephuzu linye kuGroup A. Kusela ama-hour ambalwa ngaphambi komdlalo oqhakathekileko esiqhemeni seBafana. Ngemva kokuloba umdlalo wokuthoma nabe idlala neMexico phambili. Yabuye yadlala ngokulingana neCzechia. Umbanduli uHugo Bruce uthi bazimisela ukubeka irekhodi elitsha. But it can be historical for South Africa to be in the second round. So it's a big motivation for us to do it well tomorrow. We know everything about the game tomorrow except the result. We will try to win that game. I said it already many times now during that press conference, and it will be like that. So there is nothing that escape us of what South Korea can do. Abalandeli bafisela iBafana umdlalo omuhle. I just want to be there when we qualify for the first time in our history. I feel like it's a new experience to our team, and also we don't have obviously as much fans as everybody else, but the players are giving it their all, and supporting them through the whole tournament. Bafana, you're the hope of the nation. Sports unite. Sports brings people together. I'm not sure what's going to happen, but I hope that South Korea wins. I'm rooting for South Korea, but I'm also wishing good luck to South Africa. Umdlalo lo uyohatshwa bunqopha ku-SABC 1, ku-SABC 3, nemihatshweni ye-SABC, kunye nemahlelweni wethungelelwano hlanganiso kwa-SABC. Siyashisa ekhaya ngelesithathu napuke ubujamo bezulu amathuba nge 30% ngaleke esifundeni sangale ngeTlagwini Kapa ngale
langa isifunde sikanike nalapha eGqeberha ngeGwini ukuchinga lapha kubo Durban neRichards Bay ngapha ngeGauteng silibona ke livulile kusasa amathuba wezulu aqine endaweni zangaleke ezithinta umkhawulo walapha eTjingalanga Kapa ePumalanga Kapa nangapha ngeTlhagwini Kapa nge60% siwatholeke kodwa livale ngamafu ngapha ngeMbombela ayatholakala kodwa nakhona nge30% sithole lapha ke isilemukiso ilwandle libukhali ngale ngeGwini na uqale endaweni zeKapa lodumo sokuqala ke amazinga okuchisa sithome ngapha ngesifundeni sangeGauteng sisibona ke sipholile ngemva kwamadina lapha ePitori nge23 eBroncosprate nge22 Springs neJohannesburg nge21 siqale ke sifunda sangale ngeLimpopo ukuthi sona ngasikhamba njani na asikusuduke lapha ke eMusina kufuthumele nge24 iPhalaburwa neGiyani nayo 24 iPhulukwane sibona ke ipholile ngemva kwamadina nokho ke kuseni nebusuku kuba makhaza sifunda sangale ke seMpumalanga lapha esikhukhuza kufuthumele kamnandi Malahleni ngayimakhazana nemini yonke lapha eMelo neStanderton kuthi kubosekhunda liphole nge20 ngemva kwamadina lapha kwaZulu Natal nakhona kufuthumele eRichards Bay Durban uLundi kuthi ke ezinye indawo ezifana nalapha eKokstad sibona kupholile ebusuku nekuseni kumakhaza iPumalanga Kapa leya ke pheze lapha ke kumakhazana endaweni eziningi kuye ngokuphola nokufuthumala ke ezinye indawo Tjingalanga Kapa lapha eCape Town lithi 20 endaweni ezifana nabo Laingsburg silibona lithi 17 ngemva kwamadina kuyasho ukuthi kumakhazana lapha imini yonke Tlhagwini Kapa ke leya ibonakala eSpringbok imakhaza imini yonke nalapha eSutherland kuthi ke ezinye indawo ezifana neUppington kufuthumele eKimberley pholile nge23 ngemva kwamadina kusebusuku nekuseni lapho kumakhaza khona neFreystata kunjalo ubusuku nekuseni kumakhaza ngokukhamba kwesikhathi iBloemfontein iphole nge21 eBethlehem imakhazana pheze imini yonke lapha ke kuseTlhagwini Tjingalanga kusebusuku nekuseni lapho kumakhaza khona iRustenburg iyafuthumala nge23 lapha ke eMahikeng nge22 asibonane kodwa ngesikhathi esilandelako dilo Kulandela zesulu ngesimbi yekhomba kusasa zikhona zeSwati nisale kuhle.